موت هموطنهای عزیز بین‌نهایت گرامی و اولوقدر، انا امیدوارم که یک شما خوب، صحت و سلامت باشید. قلق نکب گو زاریاد موندم اینجا، گفتیم هم زاریاد گیره و هم صحبت کنیم. خب هموطنهای بین‌نهایت عزیز گرامی، امروز صحبت ما درباره سوختار بازار هست که در تاجیکستان شد. وقتی منطقهش از خاطرم برآمد، بسیار یک بازار کلان بگیم که با یک کمی آتش رفت. خیلی انسان ها ضرر دیدن، ضرر مالی بسیار کلان دیدن. ضرر مالی انسان ها این را من محکم کنم برای سر صدا آواز و همین چیزا نیه. انسان ها خیلی بگیم که ضرر کلان دیدن در از همین سوختار در بازار. ما میلیون بارها میگیم باید یعنی بازاری که با من جای کاری که با استاندارد انسانی جواب داده نمیتونه، یعنی بی خطری نداره. علیکم سلام. بی خطری نداره، اما مردم ما نمیدونم دیگر یا چاره ندارن یا طلب کردن دا میترسن، باز میروند در همون خیل جایی که گویم اصلا در بی خطری جواب گفتن نمیتونه، تجارت میکنه و مال ملک خچونه در اونجا زیر خطر میمونن. البته که میلیون ها ضرر میبینن مردم ما. نمیدونم، من فکر میکنم این قصدی هست. اگر زمستان میبود میگفتن که پلیتا مونده است، از پلیتا کمی آتش رفته است، اما در تابستان یگان آدم نه پلیتا میمونه نه یگان چی میمونه، حتی که لامپچکش در نمیته، برای که دیرتر تاریک میشوه. وقتی بازار محکم کردن ده که چراغ هم گریان نمیکنه. یعنی این بهانه را در سر چی میزنن نامعلوم است. و انسان هایی که بازار اجازه کار دادگی هستند که تا که بازار اجازه کاری داشته باشه، تا که مردم بگیم که جا فروشه و کار کنه. یعنی که خودی همون حکومت باید جوابگوی نمی همین حالت ها باشه. از اون جمله پژرنی سیستم باید جواب بگه. برای چی؟ برای اون که وقتی بازار آماده می شود روین تمام جای بازار اگر برای من نوار کنین، از جای پیدا کنین که ذخیره آب برای حالتهای فوق العاده و مثل سوختار ذخیره آب داره. همون بازار با هر یک کوادرات متر بازار، با هر یک کوادرات مترش همه حجم هم بازار حساب کرده چند تن آب باید بگیم که همون ذخیره از 4 طرف بازار ذخیره آب داشته باشه. در این حالت ها بگیم که باید کار کنه. اما با یک بازار کلان ده 2 دونه پژرنی 5 تونه 10 تونه آب آورده است. شما میتونید فکر میکنید که 10 تونه آب میتونه بازار خاموش کنه؟ علاوه کافی است 10 تونه آب؟ البته که کافی نیستم. خلاص هیچ نبودن در بازار با همون حجمی که من بازار را دیدم، همون حجمی که هست در همونجا، هیچ نبودن در یک 500 کوب یعنی 500 تونه بگیم که آبی ذخیره باید داشته می داشت باید بازار. هیچ نبودن در 500 تونه آبی ذخیره باید می داشت بازار. ما 100 باره ها میگیم شما همتون در دوره پیش مکتب خوندگی هستین، بالینسا رفتگی هستین، پلیکلینیکا ها رفتگی هستین. هر یک باری بالینسا، پلیکلینیکا و غیره ها دا بشکای بلند می استاد. میدونین امورا کلون بشکا که در اونجا بگیم 50 تونه 100 تونه آب در بالا بگیم که همون آهن قطی کدگی بلند کدگی در هم بالاش ایستادگی بدن بشکا. میدونیم برای چی بود همون بشکا؟ شاید شما او چیزا را نفهمین، قدر اهمیت نداده باشین. انا همون بشکا دا او بگیم که به حجم همون بالینسا یا که مکتب آب بگیم از همون بالا بگیم که صخره یعنی که ذخیره میکردن.
дар ҳолатҳои сӯхтор ягон чиз бигем ки амон ки ҳуй мекардан крайникора аз боло об ки ӯ 100 тонна 50 тонна об аст вазмш қатӣ ки меҷиқид аз ин тараф фонтан ворӣ мебиромад, яъне дигар шлангоро мезадан, сӯхторҳоро хомӯш мекардан. имрӯз бозор ранги асри 1-2-3 ворӣ дар лави бозор, дар лави кӯчаҳо яшик мондагиянд, сатил мондагиянд, белча мондагиянд. Ӯ сатилам шикофай, просто краскаи сирх задагиянд. Дар дуруни яшик қим мондагиянд. инами қадар бехатарӣ қатӣ дар асри 21 ҳозирам мактабу дигар ҷоравен ҳамин чиз аст. яшик аст, дута сатил мондагӣ аст, хеле сатилча, як яшик қим мондагӣ аст, дута бел мондагӣ аст, краска када бели майдача майдача. он барои хомӯш кардани сӯхтор аст. яъне медонед ин чӣ намуд бигем ки ахмақӣ аст, ин чӣ намуд масқарабозӣ аст. чаро имрӯз соҳиби бозора бигем ки ҷарима намекунанд ва дар крок сити барои пожарни система кор накардан, ки мисол вақти дар гирифтан чӣ қадар гӯем кашокашо шид, медонед на? То ҳол судебне разбирательство дар бораи пожарни система рафта истодааст. аммо мутаассифона мегӯм он чизе ки мо дар Тоҷикистон дорем, як инсонам пожарни системара ё намедонам амон бигем ҳолатҳои фавқулода, кумитаи ҳолатҳои фавқулода, то агар кумитаи ҳолатҳои фавқулода имзо намона, бозор кор карданда ҳақ надорад. яъне ки ҳамон инсоне ки имзо монд, кадом бехатариро дид ки имзо монд? яъне оё он бозор дошт амон захираи об? албатта надошт. садҳо бозорҳо ба коми оташ мераванд азбас ки амон дар вақташ наомада, нарасидани гӯем ки амон сӯхтор хомӯшкунӣ. ӯ биёям амун 5 тоннаи ов дорад, 10 тонна ов дорад. албатта ки дар ӯ хел бозори калон, яъне ки як чизи калон, ӯ дута сеташ расшоти ягон хона сӯхтор шавад, дута сетаи ҳамо биёя овуш қатӣ метавонад ки алова хомӯш кунад. не ки бозора ӯро агар 100-аша биёр дар ӯ ҷа бимон, хомӯш карда наметавонад. бозор бояд автоматӣ гӯем ки пожарни система дошта бошад. дар ҳолатҳои фавқулода бигем ки бояд кор кунад. ҳар як намедонам 50 метр ё 100 метр масофа айтаи замино бояд турбо бурда ва бигем ки турба бироварда, пожарни шлангҳо, пожарни ҳамн яшикҳо, овуш қатӣ бигем тамоми бехатарии ҳамон бозор бояд ба ҳамон бигем ки ба назар гирифта шавад. аммо мо чизе надорем. мо ҳадиақал бояд ӯ бозор як амборҳои об дошта бошад, захира бассейно. ё ҳеҷ набуданда ҳамун 4-5 ама ҳар ҷои бозорда баланд кардагӣ болодай амон мисли СССР ки мисол насос истифода набарава, ҳамон ваз мехит қатӣ ҳамин масъала ҳал шава, бояд бошкоҳ боша, об пуркардагӣ боша уда. шумо дар ҷое диден ҳамин чизора? албатта ки надиденам, хел аст ва намебиненам. аммо Тоҷикистонро ман чандин сол мешавад ки мегӯм ки як кишваре дар ҳолати садамавӣ қарор гирифтагӣ аст. худи кишвар дар ҳолати садамавӣ қарор гирифтагӣ аст. дайраҳо тоза кардагӣ нест, мостҳо чапа шуда истоданд, пуле ҷидо намекунанд маблағе ки он мостҳо бигем ки кӯпрукҳои мошингузар, инсонгузарҳо бигем сохта шавад. мефаҳмед? ва он чизҳое ки барои мардум магазин ва бозор ё дигар чизҳо мекунанд, ҳозир равен амо ашан сохтагӣ ҳастанд, пожарни система надорад. дар Тоҷикистон ашан бозор сохтагӣ надора, пожарни система нест. ҳамин чизҳо бигӯем ки вуҷуд надоранд. мо дар гуфти ҳам гапам қадар ови зиёд дорем, дар байнои аму кӯҳи овоз зиндагӣ мекунем. мо надорем ин ҳукумат ё ҳукуматдорои мо ино ақле надоранд ки як чиза созанд, як бехатариш қатӣ созанд. мефаҳмед намера? имрӯза домое ки месозанд, пожарни система надорад.
برین اگر یک دامی همو پژارنی سیستم داشته باشه بیاریم با ما را سیومکا کنیم پارتوین که این همی دام پژارنی سیستم داره که در حالت سوختور автомاتی بگیم که میتونه که یک انسان همو شلنگو را بگیره استفاده بره. یک دامی همو سوخته امام علی را برای من نشان بتین. همه دامای او آورین حساب میشه خاطری که پژارنی سیستم نداره در او زندگی کردن یعنی برای انسان ناممکن هست. وقتی یک آتش بگیره آدم در درونش تندر کباب یا ششلیک میشود در اونجا برای که سیستم پژاری نداره حتی که آورین وقت نداره. یک خیش ما از همون دامو خونه گرفتگی است آورین وقت نداره یعنی همون حالتهای فوق‌العاده دا بگیم که مثال یک پدیز بسته می شود یا لیفت بسته می شود و بگیم که زپسنوی باید وقت برای برآمدن باشه از یک جای دیگر نمیدونم از پشت از بر از یک جای دیگر با زپسنوی وقت داشته باشه که او پستایه نبگیم که محکم است در همون حالتهای فوق‌العاده بگیم که میکشوین میدروین آدمو یعنی اونجا استفاده داده نمیشه تو همون حالت نیست نداره آورینی وقت دم آورین وقت نداره گرفتیم 20 چند اتاج بلندی دا سوختگی ان ای 20 چندم اتاج یا خطا میپرتای پایانده علاوه شوه یا برآمده نمیتونیم ششلیک میشه بعد علاوه خاموش کردن بعد تندر کباب تا میوانه درون نیست همین چیز و باز قیمت های خونه از 150 و 150 و 200 هزار دلار قیمت خونه 70 80 هزار دلار مثل اروپا است نرخ خونه در اونجا نه گاز است نه آب هست نه آورین پلاس چی داره نه بگیم که پژارنی سیستم داره نه زمستان دا سوید داره میفهمی نمیره یعنی این امام علی رحمان قطعی کمانده و اطرافش است اینا اصلا انسان های آینده بین یا نمیدونم وطنساز نیستن اینا اما آن چیزی که اینا برای شما فقط تاریخ نمیدونم ما تاریخ قدیم ما داره ما تاجیکستان با پیش رقص باشه سرود باشه اینمی چیز است ما هزار بارها میگیم که ای انسان ها باید هر یک چیز تمامی بگیم که همون معیارش گرفته باید ساخته شود بازار هست بله حجم بازار فلان قدر آب ده اگر در حالتی بگیم که همون بازار در گرفتن همین خاموش میکنه کنی همون پژارنی بیزپس نیستی همون دوم سیستمش در کجا است ذخیره آبی همون بازار در کجا هست در کجا ذخیره میکنه دوره آبی ذخیره بی نیست و خیلی را اجازت دادن با کدام عقل برای اون که این سیاستمداری و انسان هایی که داریم اینا یک توپای هستن اینا نمیدونن همه اینا باور کنین ایدرنی چنگ لوی که پشته و نمی دره و نمی خنبیده اومدگی هستن اینا نمیفهمن این چیزا را ایو اجازت دادن میگیرن بگی میگه بکشو کار که زور بده خودی امام علی رحمان هزارها مکتب دا بدروین اگر از یک جوش پژارنی بیزپس نیامو سیستم را اگر برای ما پیدا کنین پرتوین سیومکا کده که اینا فلان مکتب همین پژارنی سیستم داره مرحمت کنین برای ما پرتوین بگیرین خیلی همون طرفدارای امام علی که قدر امام علی را دوست داری میکنین این قدر برای امام علی جان میتین که امام علی کفیل این وطن است باید امام علی جواب بگه در بخطری انسان در بخطری مردم و خلق باید امام علی جواب بگه برین از یک مکتب برای ما پژارنی سیستمش بگیریم پرتو اینکه همین مکتب در حالت آتش گرفتن میتونه که خاموش شود یعنی که خاموش کرده شود بتونه یک سوال دیگر چرا در 32 سال یک مکتب علاو نگرفت هم مکتب هم در دروش پیچکور میمونن میرون الکتریسیکی را گیریون کده کابینت های دایرکتور معلم دیگه جدا 24 ساعت پیچکا گیریون است اگر سوید باشه چرا اونجا علاو نمیگیره مکتبو در نمیگیره یگانتاش در 32 سال فقط بازار میسوزه
ягон бур аҳамият додӣ намира. биёем барои ма пайдо кунем кани як мактаберо ки захираи об дора. ҳамун эмомалӣ тариф кардаги мактаба, ҳамун эмомалӣ кушодаги мактаба бирем барои ма навор бигирем ки ин мактаб фалон квадратни метр сохтагӣ аст, фалон квадратни метр мисол ҳаҷми ҳамин мактаб умуман синфхона ва ғайраҳо аст. ина захираи оби ҳамин мактаб аст. барои ман нишон битем ки ҳамин мактаб дар ҳолати фавқулода, яъне алоб гирифтан, як оташ гирифтан, ҳамин мактаб метавонад ки ов бикаша худша хомӯш кунад. барои ман метавонед нишон дода захираи оби ҳамин мактаба ва аз куҷо захира аст, бигем ки мактаб метавонад ки худша хомӯш кунад. аз куҷо нест. ҳамин оддитарин чизе ки барои ҳамун бигем ки бехатарии алов ё оташ гирифтан, хомӯш кардан, захира надора у мактаб, яъне захираи об надора. чӣ хел кадом стандарда ҷавоб мета, кадом Эмомалӣ Раҳмон, инами беақлии Эмомалӣ Раҳмон аст ки осон осон хеле сифати зур, хуб, осон осон осон, беғарз аз инами калима дига наме. барои он ки ӯ намедонад ки мактабда чӣ лозим аст. ӯ ҳам краскаи яляла кабина мега сифаташ баланд, аҳсан аҳсан, хеле зебо, хеле бо сифати баланд. бо худаш дар ҳамун сохтмончиҳо мега ки шарт нест мармар биёред, ҳамун мега ҳамун чизе аст ку ҳамун монанд дора ку ҳамун иваз мекунад мармара. метавонед амтар бишакениш биравад, тамом, шарт нест санги мармар монӣ мега. ҳам боша меша. худи президент мардума предлагат карда истодааст ки корои фалшивӣ кунед. яъне инҷа ягон качество дар кор нест. ҳамин ял куна битовад, тамом як чанд рӯз самое главное ма биём, я ҳасан бугум, як селфи кунам, бибиром бирам. тамом, баъди ӯ дига чӣ мешавад, чӣ намешавад, таваккалиш ба худо, мисли чойхонаи харбуза, мисли чойхонаи ҳандалак, мисли намедонам чойхонаи тарбуз, дига нами чизо аст. парник кунен як майдона, биёрен ҳамун искусственӣ, бисмилло мегум, ҳар ҳам помидорои дига чизое меёранд, искусственӣ меёранд, мешунонандаш барои съёмка кардани Эмомалӣ Раҳмон. ки Эмомалӣ бирава қоқ мешавад. гилои қадди ра. ман ин чизоро худам шоҳидаш ҳастам ки Эмомалӣ вақти Хуҷанд меомад, бовар кунед аз тамоми минтақаи Хуҷанд гилоро кандан гирифтан, овардан қад-қадди кӯчае ки Эмомалӣ Раҳмон мегузашт, бигем ки гилоро шинондан. марҳамат. ҳамун қитичаҳош қатӣ мондан, қитичаҳош қатӣ мондану бигем ки тайхок кардан, Эмомалӣ рафтан баъд омадан ай бозоро гулфурӯшо гилоро гирифтан, овардан қад-қадди раҳода шинондан, дар пеши аэропорту дига ҷода ҳамин гилоро гирифтан, кӯзаш қатиш шинондан, бигем ки Эмомалӣ гузашт, рафт, омадам 100%, баъд гирифтан ҳамун гилоро бурдан хонаошон, ҳамун магазиношон гардондан. осон, хеле зебо, хеле зебо. гӯё ки Эмомалӣ Раҳмон намедонад ки ҳамаш сохта ҳастанд барои камера ва барои зебогиш. марҳамат кунед. барои мара биёрен як сохтмони Эмомалӣ Раҳмона биёрен ки ҳамун сохтмон бигем ки ба ҳамин ҳадди ақал оддитарин чиз пожарни безопасност дошта боша, яъне ҳамун бехатарии ҳамун сӯхтора дошта боша, захираи об дошта боша. ҳар як сохтмоне ки дар уҷа идора фарқ надорад. то ҳол бирен дар ҷамоатҳои СССР сохтагӣ, ҷамоатҳое ки сохта буданд дар қишлоқҳо, мактабҳо, дачаҳо сохта буданд барои истироҳатгоҳ, то ҳозир бирен бигем ҳавзои захираи об доранд, бассейнои захираи об доранд. то ҳол дар ҳамун қишлоқи мо бигем маркази савдои Дирдона буд. ҳозир бирен дар пушташ 3-4 захираи об доштанд, ҳамун таъда бассейн кардагӣ, болош маҳкам кардагӣ, бигем захираи об доштанд. барои агар алов бигира ягон чӣ шава, бо дар пешаш 2 бошкаи дига калон калон болода бардоштагӣ, боз захираи об дошт. як мактаб доштем, 4 угли мактаб дамтари бошкаҳои калон калон мондагӣ, бигем пири об доимо захираи об дошт. интернат буд. ҳар як бигем корпуса пешаш бигем ам хеле баланд бардоштагӣ захираи об доштанд. кани имрӯзу захираи об куҷо шуданд?
چرا امروز نیست؟ وقتی که امامعلی رحمان عقلش در عادی ترین چیز نمیرسه او از کجا پرزیدنت میشه و یک کشور را اداره میکنه؟ از کجا؟ یک عادی ترین به خطری در عقلش نمیرسه او را. ولی شما از اون نمیدونم 30 چند تا کتاب نوشته است، عالم و عالمه شده است، نمیدونم دیگری پیشوای تاجیکان روی دنیا. نه خودم خیلی توپای شما پیشوا بگی، یک توپایی که عادی ترین به خطری در عقلش نمیرسه، طلب نمیکنه از ساختارو، یعنی ریویزیا نمیگذرونه ساختمون بگیم که کی امضا کرد. چرا اینمی قسال میشوه؟ میلیون ها پولی مردم سوخت رفت، هزارها دکان ها سوخت رفتن، ده ها بازار ها کامی آتش گرفت رفتن سوختن. یک انسان سود چید برای همه چیز؟ یک انسان سود چید که یک انسان تی امضا کرده بدی به خطری را؟ البته که تو باید رشات پلیتا تا بگیری امضا کنی. میفهمی نمیره؟ باید تو رشات بگیری که نمی چیز ده، نمی ما گارانت داریم که نمی آتش گرفتن ده، نمی چیز پیش رش همه گیره. یک از سود چی ده میکرده؟ همین مسئله ده کدام سود چی دیدین؟ کدام را دلای جنایی کشودن همین مسئله ده؟ نه سویت اگه نگار میکنه قوای برق میگه عیب قوای برق بود ایسکرادود از علاو گرفت. خب مایل ایسکرادود، اما جوابگو هست که در اینجا کدامی باید جواب بده در این کار؟ هیچ که نیست. کی جواب میده؟ قوای برق، عیب قوای برق نگار در تاویستان ولی هم سویت اگه نگار میبرن ولی میگه همین عیب سویت که همین چی در گرفت. این همجا ایسکرادود همین لنتاش سوز پیچوندگی نبوده ایزالنتش بگیم که همین در گرفت. خب یعنی این نمود برادرای عزیزم که ما در یک کشور قرار داریم، این نمود پرزیدنتش به عقل است، این نمود بگیم نه تنها پرزیدنتش بلکه کلی همون ساختارهایی که دارن، از همون ساختاری همون امنیتش سر کردگی نمیدونم گنرال پروکورور وزیر دیگر اینا یگان تاش سواد ندارن یا بگیم که یگان تاش عقل انسانی ندارن که همین مسئله را بگیم که یک بار میگه که اما یک انسانی که یک بار از شیر سوختی میگه دین بار دوغا پفکاده میخوری. اما چه ساله نیست که بازار نسوزه، ساله نیست که یک بار در دیگر بازارها ریویزیا نمیگذره که او انسان ها برای بگیم نمیدونم صاحب بازار باید یک این نمیجا باور کنه. نوخی ما یک دکان دارم، یه بچه یک کشد کابلی که از کجا میگذره پجرنی безопасный او کی سیستم پجرنی безопасный دورا نداره، او بالا بدگی پجرنیکو безопасный کار میکنه نمیکنه، سیگنالیزاسیا کار میکنه نمیکنه. هر ماه ما اچاد میسپارم برای هر ماه اچاد میسپارم، ماهانه اچاد چه میسپارم مینویسم هر یک تاشه دونه به دونه بگیم که اچاد میسپارم. تمپراتور خلادنی که ما اچاد چه میسپارم هر ماه که خلادنی که ما با کدام تمپراتور کار میکنه. разведка ما بگیم که سراغش بود میشه و разведка سراغ داره بود میشه باید ما حلش کنم او را، یعنی زنگ میزنم الکتریک میاد او را حلش میکنم. ماشه این چی است؟ این چی وطن در ما زندگی داریم در تاجیکستان؟ چی وطن است که مردم خودش در حیات او بگیم که گارانتی نیست، مال او ده یگان بگیم کفیل نیست، یگان گارانت نیست، بازار همی احوال، مکتب هم احوال، بالینسش از او بتر. کی جواب باید بده ایوده؟ هست یگان جواب میدوده اگه انسان؟ کسی ده ای چیز جواب نمیده. اما خیلی نیست برای امامعلی رحمان احسا رقص باشه، سرور باشه، تاجیکستان بپیش، تاجیکستان بپیش، ما بیشتر تاریخی که نداریم خلاص. اون نمیفهمه این انسان نه سیاست مدار است، باور کنید. حتی که الکتریکش میگن که امیره من همین انسان در الکتریک بدنش شبه میکنم که همون را هم همی آدم نمیتونه. این ولی کجا رسه
идора кардани як давлат дар 32 сол як давлата 320 сол хафо бурд. як давлат имрӯз мешнавам хабарора ӯй ки тоҷика дар амрико қапидан подозрени терроризм маҳкам кардастанд. тоҷика спортсменти тоҷика тренери тоҷика дар россия меқапанд мега террориста мебаран маҳкам мекунанд. ниқ намеган як депутати мо ино ба ном намоянда ё ҳимоягари халқ аст. дар паспортон ӯй кинен қафоша бибинен. яъне ки давлат дар дохил ва дар хориҷ кафили бехатарии шумо аст. ҳукумат мефаҳме намера кани бехатариш кадом бехатарӣ на спортсмен монд на бигем ки тренер монд на як бовар кунед на алкаш монд на ҳушёр монд на намозхон на бенамоз ҳамара террорист гуфта бурда яла тиқидестан террорист гуфта бо эмомали қарсак зада шитагӣ мисли занвори айҷош хеста гап заданда ҳаррак намекунад ки бига ке инсон диден як баёният як депутаттона як вазиртона як вазири амнияттона як намедонам президента диден касера баёнияша ки чӣ хел тоҷика шумо ба кадом асос ё роӣ кард ягон инсоне ки аз аму делаи амуда бирава кор кунад чӣ хел шумо як спортсмента ё намедонам як инсона гирифтен бурден террорист гуфтестед ҷое шунавиден нест намешнавен ин чизоро барои он ки ин инсонҳо куллагиш бесавод ҳастанд куллагиш бесавод буданашон субеста ва беақлам ҳастанд мафкураи инсониам ё надоранд мефаҳме намера барои ҳаму ҳамватанои аз ҳамун тараф дигар бигем боқӣ дар дасти шумо ҳаст тасмим гирифтан ҳамин хел бозорҳое ки пожарни безопасност надора яъне бехатарӣ ҳамон оташхомӯшкунӣ ва об дар ҳар як кӯчаҳои бозор ҳар як 100 метр ё 50 метрда хеле обҳои бехатарӣ баровардагӣ нест. он бозор бигем ки ҳамон захираи об надорад дар уҷа барои бехатариш наренохӣ нагирен ҳамуҷара як варианти зур предлагаттон мекунам ҳамватанои азизам чем аз ҳамон бозор ва ғайраҳо дар ҳамин тоҷикистон шумо байни худтон як намедонам ягон намуди сайти я фейсбук аст ё намедонам як твиттер аст як инстаграм аст ҳамин чиза ба ҳайси як бигем ки ҳамон алегро дигар бигем ки алиэкспресс ҳам хел аст ку ба ҳайси ҳамин истифода барем боротона дар хона бимонен бехатартарин дар пештон ба тариқи интернет фурӯшен хариди фурӯши интернетӣ кунен да хел ман фикр кунам ки фоиданоктар мешавад барои шумо боз чанд инсон дига дастафчико бигем ки кор мекунад мисол хуҷанд дар хуҷанд хатлон дар хатлон байни худутон ҳар як районҳо вилоятҳо номи ҳамон районотона дар ҳамон сайтотон бинависен ё вилояттона ё ҷои истиқоматтон ҳамуҷара бинависен мисол то даставка чӣ чизе заказ мекунӣ даставкаш мекунӣ меравад ҳамин дигар бозору магазин ҳамин нест оз ҳамин европада ҳамин чиз нест бовар кунед запчасти мошин нест магазин барои чӣ барои ки магазин аренда мегира қимат дигар чизо лучше ҳамун склад даместа борошон ҳамаи чи интернет фурӯхта мешавад менависӣ маркаша менависӣ чиста менависӣ размерта менависӣ роӣ мекунӣ упаковка қатӣ пагаи дигаш да як рӯз баъд бигем даҳани дарда мия мераса упаковка ҳамин кӯшиш кунен ҳамватанои азизам ҳамин бозорбозиро бас кунен ҳамин раст ки ҳамин гарант надора бозорҳо бас кунен бозора монен эмомалӣ зиён мебина барое ки шумо уқадар инсон налог меспорен уқадар мерен дар бозор аренда меспорен пул меспорен ва ғайра коро мекунен дар инҷа эмомалӣ зарар мебина ба худо қасам ҳамин лучи хонотонда ҳамин складотонда худотонда монен ва бигем ки ба ҳамон тариқи бигем ҳамон як сайт ба ҳамон тоҷикистонда кадом сайт хуб кор мекунад рекламора монен суратоша бигирен монен размероша бинависен монен ҳар рӯз реклама кунен тикток дар рӯзи дуроз намедонам медроен ҳамон кунҷумбониву дигар корову бемаънигиву ҳамин платформаро барои магазинотон истифода баред
сайт ҳо бикушоед, мисол гирем ҳамун рӯзи дароз эфир ки мон ҳамунҷа дурун чизота нишон битаи наира дорем, даставкаи мо то фалон ҷора мо мебарем метием. ҳамин даставка хати кор кунед лучши чем аз бозор мерай рӯзи дароз дар уҷа мешинӣ. аввалин чизе ки рӯзи дароз уҷа хито овора мекунӣ чанд одам. ая хубтарин чиз ҳар кадомитон ҳам хонотонда складотонда монен бортона ҳамун хонатона магазин кунен ҷо кунен ай дохили хонатон бигем онлайн фурӯшен. ҳамин чи аст? рақами телефон мисол адрес номери карта менависа мепартоя адресия мепартоя тамом. шумо упаковка мекунед мегиред роҳӣ мекунед бо чандин ҷавонои худмон шояд соҳиби кор шавад. мисол даставкада ҳамон борора бурдан овардан дигар чизода шояд ҳазорҳо инсонҳои дигар ҷавонои мо чем рафта дар Россия ҳам даставка кор кардана. шояд дар Тоҷикистони мо бигем ки ҳамин масъала агар хуб шава ҳуй шава кор куна агар амалӣ шава шояд бо ҳазорҳо ҷавони мо Россия рафта дар Тоҷикистони худмон мисол нам электромобилҳо ё электромотоциклҳое ки ҳастанд 4-5 ҳазор сомон бигем ки мегиранд даставкада кор мекунанд. мисол заказота мегиранд ё намедонам ягон увазик пувазик мегиранд 3-4 нафар шида кас шида мегиранд конибодом исфара дигар ҷои у тараф бигем восеев московский фархор ҳамун заказора як тараф ҷамъ мекунӣ 40 50 70 заказ ҳам етиш мерава халос. мисол байни Хуҷанд Душанбе ва дигар Кӯлоб дигар ҷо таксиҳо ҳастанд. такси даставка мебаранд тамом. во серамно мераванд ҳамунҷа пулша метиҳи 4 тангаи дига пули даставкара бор мекунам мебара меташ. беҳтарин идеяҳо аст. бо чандин инсон дигар шояд аз ҳамон оборотҳои шумо бигем даромад мебина. ҳамватанои азизам як кӯшиш кунед ҳамин тариқ. ман дида истодам каме дар Тоҷикистон шида истодааст аммо фақат аз Туркия реклама доранд ва аз Дубай аз дигар ҷоҳо рекламаҳош зиёд ҳастанд. хади дохили Тоҷикистон ҳам платформаи тиктока бигем ки платформаи бигем ки савдо кунед. рақами телефон дукон макон адресо гуфта шава роҳӣ кунем бирава. ҳамин системаро як бор дар Тоҷикистон кор кунед монен ҳамин момали банкрот шава. монен ҳукуматиш даромад намебинад. иқадар бозорҳое ҳаст ку медонед ҳамаи бозорҳоро ин ҳаминҷа сигарета даставка мекунанд ова даставка мекунанд ов просто я ов заказ ки мегира меёра мефаҳмед намера. барои ҳамун ҳамватанои азизам аки пешниҳодим аст. ман иншоалло боварӣ дорам ки як чанд қабади чизо бигем амалӣ мешава албатта дар Тоҷикистон. оли баъд амира мемомаи раҳмон ғайриқонунӣ террористӣ меги кардаме ки даставка қатику даставшикора террорист мебирорад ки метарсонад ки мардум даставкада кор накунад. ҳамин хел аст дига эмомали дига хеле илоҷ надорад. фақат зурӣ қатл ҳамара террорист бировардан қатъи ҳамара хоини ватан террорист. ин ҳами чиз аст. барое ки бесавод аст беақл аст бемафкура аст кор кардан наметона. имрӯз асли чеҳраи эмомалиро дига чандин сол шуд дида омадестем. эмомалӣ аз азал наметонист кор карда ва то имрӯза наметона кор карда. дар гирдишам ҳадиақал инсонҳои баақл даркорӣ медонистагӣ як чиза як камбудиро медонистагӣ инсонҳо вуҷуд надорад. яъне соф барран намон парлумон не уҷара даҷи мо як кашар бигем мешава дар ҳамон даҳмардаҳо ҳамо кашар меган ҷои гӯсфандора ҷамъ мекунанд мемонанд ферма меган ку ӯ парлумон нест ӯ як ферма аст як кашар дурун шудам соф намо гову гӯсфанд аст дар уҷа сифати инсон дорад чи зоҳиришон инсон аст ақлошон аз гӯсфанд аз хар ягон камбудӣ надорад. барои ҳама уҷара мегӯям ки сирк яъне мо дута сирк дорем якта дар пеши танкаиси поёнда аст якта дига дар центр сирки сафед уҷара ма номша сирки сафед ном кардагӣ ҳастам. ака алишиш кунем бигем ки уҷара оғилхона намо оғилхонаи миллате ки дар ҳамуҷа аст дар дурунш гов гӯсфандҳо зиндагӣ мекардагӣ ба номи хел
اونم اوغلخونه ملت تازه کردن در کار است. اونم گاو گوسفندا را گم کردن در کار است از اونجا. برای آنکه اینا عقل ندارن. وقتی پیشنهاد کنی ترا تروریست میگن. اینا توپایانا خیچونا با عقل ترین انسان حساب میکنن در جامعه. گویا که از این دیده با عقل نیست. اگر چیزی را تو برای یا گفتی که اینای کار خطا است، اینایش توری است، تا همون روز دشمن هستی، تو خوین ملت هستی، تو را باید برن قتل کنن، بکشن و بگیم که و غیره کار. برای همون باید ما از سنتر دوشنبه فرما را تازه کنیم. او آغلخانه که آغلخانه سفید نام داره در دوشنبه با نام قصر ملت نمیدونم دیگر کس است، باید او آغلخانه سنتر را باید ما تازه کنیم و در اونجا واقعی پارلمان باید باشه. باید واقعی انسان ها باشه که ایرا او را درک میکردگی و همون را صرفه میرفتگی انسان در اونجا باید بگیم که کار کنیم. نباشه تا وقتی که اینا هستن من اونجا را آغلخانه حساب میکنم. اونجا آغلخانه است، در اونجا خر خوتیک و پیشیک میشیک در اونجا زندگی میکنه. یک فرما سفید یا آغلخانه سفید. این نمی مسئله است دوستوی عزیزم. بسیار سپاس وقتی خیتونا بگیم که دریغ نداشتین و لایک خیتا دریغ نداشتین، کامنت های خیتونا دریغ نداشتین و پدیلیت کردین. من باور کنین اصلا ندیدم شما مرا پدیلیت کردگیتونا. هرچی پدیلیت کردگیم خدم کردگی هستم بسیار میبینم در اونجا پدیلیت نمیکنیم. به هر حال تشکر. پدیلیت هم نکنین میشه. یعنی اینم بگیم امو اختیاری شما است، رشک شما است، هر چیزی که دارین امو است باشه دوستای عزیزم. به هر حال من فرزندی وطن هستم و بگیم که امون قرض و فرضی من است که این وطن حمایه کردن، این وطن دفاع کردن. بگیم دیگر باقی او مغزی سر شما است که او را هر خیل قبول میکنین و هر خیلی که میدانین. دوستای عزیزم بسیار یک کلمه تاجیکی زیبا بسیار بگیم خشمیه کلمه ای که یعنی چخیل گویم خی گفتن یا تا باز دید گفتن اینا هم تاجیکی هستن، اما این با ادبی دری بگیم فارسی اصلی است. پدرود تا با درودهای دیگر.